Bless your name, Lord. Bless your name, Jesus. Yes, Lord. You are so worthy. You are so worthy, Lord. Gracious Lord Jesus. We don't want to do that. 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 We don't want to
wale kuingia ngene lagi siaro ni ga man ko ni ne be mulai yang lebih kememian tuan orang ni wale sini dai na wale kurang na ya pro na wale ni bi bukan kememian kemenggaran kemni sakrea gere ni na kam boleh ni na kam na duru man me pulang sini dai kemi bakalan ko ni sa mulut ko na ko ni siye kana be mulai kondisi terhadap mana tengah sini bawa bola memilih sudah kalau nanti wan sini dari memilih mana tengah misalnya lagi ada dia nak pikir jauh lebih kurang dan ada dua kosong memilih minum sini dari sudah menilai kalau tengah nanti bingangan deh biar orang bola bina wajib kurang kebuan di tinta kondisi mulai minum sini dari jumlahnya kemudian menilai kondisi kena lebih mulai bina menilai bela menilai bela menilai listnya bina pro Beka kememinan dewan sini dai, beka kememinan metode, beka kememinan manrani, beka kememinan soli, kememinan lagi kememinan muni maten kusap-kusap kemisa, beka kememinan pro kemkerja, menina bukan mata walio, ber nondeli yang kata lagi na ber na beka kememinan sini, nondeli karena pro, kememinan bukan mati kemana beka kememinan, menina kunai yau kememinan sudah orang dan sini yang kagak nondeli kata, dah boleh kurang live stream ni, kalau mata kemana, beka kememinan orang kemai serau, reki yang menunjukkan cintai, kalau tak kurang bola, terang material orang berpakaian, ikut siapa sih keberan menunjukkan cintai, karena kalau mati wajib ditunjuk. Mungkin memang sungguh dibuat dengan wajib, kalau patar tak kenisong sungguh menunjukkan cintai. Kalau mati kalau kurang ada, dan sungguh menunjukkan maru tak, ikut mimpi kasihan tiga menit. Kalau saya kembali bicara lain, dia pun baik. Masuk ke dalam kita dengan bo, ini kisah lebih kurang kebun. Kerana terus terang doktor Nasir kota lagi satu mana musuh di dendai. Oleh kita awal kita mana nunggu waktu tengah apa kita haleluya.
kalau di tigo wa ko di kana ida mai tigo na nona isia haleluya to mana na kido wa ko na to di kalau rasa ko na sende dai haleluya kasando tigo wa ke kana ela singa bina ni kuwa praise the lord do ko ni tangas tra inoke boleh lupa tu kita kita ba so lotu ena ni wani tu ramo jisu yang ni buru minaka praise the lord di re tu tok praise the lord sindo tu ni re tu tok praise the lord raso so ta ko ena kami bina ni sini kuwa praise the lord saya mula nak kita bagi tu na ta pula itu okay ena singa ni kuwa pratang bula kita bagi ni ena singa ni kuwa raso so le kuwa lo ena singa kuwa saya mula nak kita bagi berasuli atau bilisiki bro kami nak kenapa ena singa ni kuwa saya mula nak kita bagi turang neta praise the lord turang barang tanganmu amen kalau suha kumura kita bagi turang yang mulai turang Yesus ena singa ni kuwa saya tak mula nak kita bagi turang kamu turang lo tu tobe gue haleluya pertama turang yang turang Mesir lo kuat maka kita bisa sekali itu tu tobe dan roh pulau nak pertama kita bisa sekali Yesus sulit Yesus kuat kita bagi ada mulai turang Yesus saya mula nak kita bagi tu pertama dinami lebih tak misiki Yesus sekalian Yesus kuat usai ini kurang dua bulan Sisa salah praise the Lord sisa salah kita sakit tu bagi kita ena mulai turang Yesus ena singa bina ni kuat haleluya saya mula nak kita bagi kita nama kiki mau ni warna tu mai itu buat tundal ingat tu mai jadi tu lewat tu sombo ni warna besi nata bagi kita warna tu mai pada China singa bina ni kuat Saudi Arabia yang sama pun tu bagi kita bagi kita lawa tu nama so ni warna singa kuat haleluya bagi kita nak cuma capai ni bagi kita mai England bagi kita mai capai mai Korea bagi kita mai Papua New Guinea dosa bangkulo kita sabangkulo tu ada so tu ada di worldwide saya mula nak bikin ni lewe biki esa nanti kawan di warung tak tengah main itu di nomor 2 kita sakit dapat kita tu kalau masuk soalnya biar orang ada tu biko main itu main dan singa benar gua saya mula dapat tu pertanyaan nama mai Texas tu sakit dapat kita ada nomor itu orang Yesus praise the Lord sekarang mula dapat kita pakai tantra cho songet praise the Lord haleluya sekarang tu orang mai sawal waktu mau praise the Lord kita di ratu ulo benar ada singa benar gua sekarang mula dapat kita bagi tahu lima yang ada praise the Lord baru kita main kita segundo kita bawa ke sana terus kita berbicara itu kita sama puluh baru ni nak kita beri lalu untuk boleh tu ada juga boleh saya mula dalam terang kita bagi mereka lalu di sana juga dinai kita sama puluh juga beri ada boleh kita tak ada boleh tu itu kita sini saya mula tahu kita bagi tahu misiki praise the Lord baru kita ngamal sana kuat kita sama puluh dengan begitu bukan makin sosok baik kali ini ada sini benar kuah haleluya saya mula mau kita bagi nanti terang kasih terang ini sifat pasangan dulu teman orang itu nak rasa usul yang orang lo orang belum benar Tuhan kita dari itu orang praise the Lord sangat sering itu sangat ingat tapi nak sangat praise the Lord dalam benar itu kita sering kuah pulau benar kuah kalau kita mau siro itu main kita benar ada sebenarnya kuah ini memang sebenarnya bakal mata kena keluh dan orang yang pulang dan orang yang orang yang biru taki satu yang tahu ni haleluya orang kali ini perhatian itu orang tentu ya praise the Lord teman orang susah tapi ada sebaik orang ya kan haleluya Sangat terang kalau orang biar tu pun nangai kuat nangai kalau kita pulang, atau jauh tang punya lu ena mana bos profit cermai
Bangko Chan Mai Cik Bitu sa kalmat temat sa warga bicho kasan ni tikcho. Glory, hallelujah. Bulan bulan lekor, bulan minum ni agak kelah apa nak boleh kerana kalau terus swimming. Itu nak kai guna dua tum dia. Menimbang besar nak guna yang guna lekor. Ya, pada besar na. Dia kau rawat sejauh kau. Atau nanti burung-burung kaya nak keluar dalam bulan bisa itu. Oh bukan ditintang ni, penuh yang tinggi nak mana keluar. Nak keluar dengan dia. Nak boleh. Nak keluar dengan kata-kata. Tak kaki kita pembelaan ni dari burung-burung. Kaya di satu ngapa nak keluar. Tunggu nak boleh nak, kalau mati mana berita. Wakilan tu nabi maruf ini keluar. Wakilan tu nak keluar. Sebenarnya mulai dari mana Philippines na boleh dulu kita rumah kami. Philippines national, nabi tubuh kalau na nundu turun ike, na orang kalau nasilu. Kau ni nalala ni mulai mana? Praise the Lord, minta kalau turun, atau tak mau. Praise the Lord, bakal lupa.
May mga ng perspektive na kena sa may mga detektibo na mga isun sukoloto. Men sa kapatanin na sovereignty. Yun na may balik-balik ka yung magtanda mo. And binagkat namin kung may mga ruta na kaya sa sulit mo nag-itar talangasin, credentials. Balik-balik, kung yung lupas tayo no, kaya balik na lupas. Bueno, ano mo pa sa Reverend? Bukan ng gaya district ko sa Reverend Ino kaya balik na lupas. Yan ang kakamarota. Una na kabinukuha o naman Reverend na doon na mo sa nga ni Wala Binata, ito at ang kasi, ito ang noke kirandini, Mami Nagkatangami Mami Boreta na Kim Rao, Olivatini, na wikiman ito ako sa utulang siya ng kabinukuha, ng musiki Mami ng Wala Binata. Mami Nagkatangami Mami Boreta na Mami Vito Paul, Kim Rao, nolongan ikaw na kaya naman nabiling siya ginalaman susunod. Nawal usar. Kung sinusunod sa amin ng tanggas, kaya mo lang may, kaya hindi niya no, kaya mo lang may dulsar na ilugo, kung anong mga kumbuto, kaya kung mga susunod, kung mga minimilya, nabiling tayo na naman susunod. Pray, tatang isang. Ni Timothy na washe tonu akasombo sandina no wasa wakainjua sana ndreva taradaka waita utasi kitu kile waita utawa tauto kitu tala sana ndreva taradaka na kwa sakili kaya itawa ngasi itawa lava ni drombo ngana wati yalo mama kutu yao malua nei palo ndo palo masol bakawli bakawli ka kuali ndo nwe ka kuali ndo biwawa ka kuali ndo ko yao malua ka kuali ndo rundu ka kuali ndo ko melawai na ko binaka ano na luli ba nagtaway no raw kuira aruga kaya na ibaba sa kiki iya kero kasan gun kama sa singa ni lawai raw na luli ba kaya ko binaka ko kay so rin diko ka kuendu sa kailo give Pagin Rubikin na ka Ewo San Don Kalena Roma Binaka Ire Tonda Yen Bal Kina Kaya o Sobra Tata Trikina Kene Ito Ewo Dana tuda kene Baba Koso Menda Yekina Ramasu Nene Kabin Singa Yinda Indondo Humay na Lima Munay
E nei tutu tambongo ki nei lesi ni klo. Na vi bombau ki nei koia na tui sa de sa. E na gara tambongo na mata ni sang li lotu. Ke na ding ni sang li lotu. E na wat tu da wai na donu ke na rewani klo. Kau sa tingin dulu kina mata ni sang li lotu ke na klo. Ro gombori. Kau tambui kina na daka ni kalombo. Lo mai ni ngamu de samasu di beba tambui wana klo. Ke mami tala ke vi ke moni na klo. Ke mami marau ta kana ngauna binaka mo. Ke mami sabo atau tangi ke moni. Pinakapaleo mo na yalo, hindi na. Pinakapaleo mo na yalo, irerabagi ke moni. Pinakapaleo mo na ikawa wani tamate yalo din doon. May daw ray masikata. Nautono. Goy dua wakano tumuni. Ni sawa mani ke moni. Ke mami sawa binabinaki na bi ke moni. Yes, Lord. Ni simenting tayo. Kung di ba sangkaratu na kru na tamata ko ang bawat kemuni karena di nati kemuni na kundi alor tu ni na siyang kundu ni laibira na tundu ni na tura bitira ni mataw ni mo karena balik ke dengan mena ni sa tu na isa lawi serabi no ni langa ni kuning labeti karokovi ki na na share ni kru na share ni lawa na singa dinga sa kinda indu na singo sa kinda indu na mataw sa kinda indu na ngawno ni bibi taki sa kinda indu na bulo ni sa kinda bina de ni kru o dinen besita ni kala ba ki bi mun ene batangi ni ngendo sanru kana mera Sarabuti na mera, sanroy ni matawa ni mawi, sarili ng mula ni samakare, sa tosumay ng giginimbang, insyo. Kimamisabo ang pinabinalaki na bigyan ni, kuni na biba kautya ng mula ni balunggo na klo, e na langiti na klo, kadedera na klo, e na nonrong mula, nung mata kinapanda ni klo mula. Me serau mai nei serau ni klo garo ni kina ng bulan langi na baliw na klo kito sa kimami samas karasando do kana lingaro na ding kinabi mo buti na mo ni so lelo ni na awan ni so taki mo binaka na wanga ni mata ni tudi klo e na buni bi pang buti mai ni tumani kimami samas pagkatambuy raw no mo ni tomate kinabanda ni klo mula e na simendi dai e ela ni kalogo domanda che non gana che ne ha no kira ni lo observato na na tarawan na kalaman mo dirana sa sitting advisory committee atau sa board of deacons yang orang kau sahabat malu cikina kalau tahu percimalo Simeone Rosake Jack Alfred Bukit Topelangi Seva Krala Thomas Raul ausa kekira do dari Mike nandui nando dari Mari
may daw weekend na bulo ito talas at talaw sa rumay na kumbosin kuirara. Ya weekend na kumbosin ko. Yalo ngasi kuira telengan kuirara. Nakakua. Ni viva kaisi. Ena bosa. Nakakua. Nimun wei. Nakakua. Indang ngarong na yaw wasisi. Naratau na tua na kahuli. Kahuni ini. Sangkai bombauta. Nalewa ng binaka. Ia narawat boleh mana. Iliu ir talengong naragayal. Itu irara nagsasen na. Nialo kasi ir talengan ilo. Narakakuan daw kakasi. Narayalo matu. Kandina. Nakakirna. Misaya dua nga watina natira ya merwai obinak ngano kina no de leo vale ya kuira sakita obinak laga tira sa watiki tula arsan dondo talena tukuna na bombauti karisto chis dalam tula ilo lo na ibaba maso Domai nomini kira ital kasih ital tahu tumbaki ibali lu tumbo menawai menawai mas lagi cumi misiku memiliki mami Tuhan nomini siapa Sesama Syarau lagi-lagi Syarau Wakatura Syarau Nonaka Syarau Rentau Kemudian belum di kamar Bayi Kena utuh Itu mata-mata Kemam itu dan nomini Syarau Nomini Bisorwaki Kawaya Urmai Rasus dan turun cisu, baik yang turun tukinan Indonesia, kami bayar berkina, ada dia ngom, dia buat temui, temui sawi raw, namanya bosa, saya dah suka Taiwan, yang kami masih, kalau muka, bosa, masuk lagi tukinan, mampu bosin tirara, mata dia turun untuk bilik balik bayan dosa. Usama sunu muni na suku direto nena suku direto na ilum ni auta merto sinai merto wabale merto lewai na ikemuni tora islevel to hukina yao tu merto klakina o tulo waludo merto na to goyadora na norto di mata en no ni bosse ka en mas bol en ma bosse tura ra en no to do ni be saltaki be hira le lo to ko salta ni to tal no unisa mudir to en fu ken ya to mudir to lo ni bo fen kon do be to bol en be no ni de mudir to ena reki ena hau tamu. Semua tu nak kau kawa. Nai nak kau. Nawal lim sambil tu kira mana ni bosa. Mereka boleh kemana ni? Nama tu kau sambil kau. Nawal lim ni bagai nak tak nak kau. Ni bagai nak tak kira tu pula. Ena orang ni semua ni lo tu kau tu. Mereka dia pula dia ni bangkal tak. Dia ni ramai tu. Dia ni sautu kau. There will be an overflow of blessing upon their life in Jesus' mighty name. People will be blessed of God through the blessing that you have given them right now in Jesus' mighty name.
Now leo sabeko, berna ko betul na barra victory. Berto na daw late victory, berto na daw late victory. O kemri na sasa ba, kemri na pagi baru de na to, kemri na korni baru ga to. Berto na daw rock victory na benora in dende, berto na daw rumor to. Bina ko leo sabe ba ko tek ni ba ya taki. Berto sabe da boy ko ta boy ke ke dende dai. Na di ko ta mana, ke no bena, ke ta. Amen. Na orang ini teman, mens kalau malo worship team sembilan sakit dari mer malo children's ministry agak berala dan youth anak fundraising dan sekoloma in a prayer warrior kini dua tukala indoi sesuatu yang kena dong ramai o me dengan yo kersana komiti do kersana komiti ni tambah kersana kan do berkenaan do mendurna untuk do yo Weekend dan worship glory matai podila worship di keruat di worship berkuat asal isi restoran keru di semua boleh jadi matai boleh ya pistol keruat baru kita ketul boleh sampai muli kuira mendawa kaman irsa suri pembulan kuira sabi buki, kuira salwa, kuira kira abas so. Nabi suri todo ke mungatan, bibi kita buat, ini suri juga turun mandu, ini suri kru, mata kita waseba, na dikina materi itu masih batik ini pertemuan kita orang kampus yang di luar isu yang kaki pakai kiundo memang daunnya upaya yang lama barunya ikut suri daunnya utaki pobinak kalau assumption tadi si sambal kena bayang lagi, lalu isu sumber itu, bahasa kina buku kena lewat mata. Tentu ada tu rokok masuk kalau untuk main dari kamu, kami isi. Nanti tu tampung kau ni hari kau, tu mana kena benda kena utang. Sabat wiki na buli dadak ni kaulu masa kadibikyo ni kasanting tanito ni sa na yaw tali buku ino matinto ni sina denai kimo misa ba pinna bikyo na wali ko mami maraw tala na muni lo mo bibiki mo mi patuto dui bisu sulit memindui banyak lagi. Dua badan tiunga na ulu bisu sulit. Wikyo ni naklo.
E no ni tomata o su mo ni kasa wa ita kina na ngamu kita kai na mi. Balte ki mo misalo di ba tu ni la ki mo na sem de shi ta na. En balte ni mo. Denta ina shi me bola denta ina shi me bibi na. Denta ina shi me kanga shi me la la. Tu da kina no ni tomata ni matone. Marolata na ibua e matene tubo. Na ibua na shi na yotra. Na ibua e tipo na kelisa. Na ibua e guidere. Na ibua e ranlari. Che non mi sa ora quindi na vecchio ni. Ne capisci di te. Allora non nulla che non mata ubare. Maroi obedie e allora ni matani. E non ni na trola, non nulla che non mata ubare. E non ni taumati se, non ni le elase, non ni tani. Il buchi vecchio ni, tu dari ngoni. Karmada non mas. Che mi sa masco o vinina. Ni le muhira. Ba ko tani. Meno rovira lu tawi. E non nulla tro. Narawa rono batumai, au batua kinu. Nare wabi nakina. Kalawa kawa. E na buku ni shuri. Sa shuri la sinetega. Narokobi kemuniendo kai kemuniendo erwana tro. Narono bula na bisi mayandua. Mamisawa ta bui na mata munia era ni tro ko mata. Ke no bema ke ne auto. Não é só do corpo. Nada trabalhar na rawana sana prayer. Ai que me sana prayer. O que lá não deu mais. Ni masana mengo. Au china se que mais sana e mulo todo worship. Ni que na prayer no mai mulo liu e que me sana ni do ni sa suni que me na ni masue. Boleh dah ni satu nama yang baru ni mas. Gono untuk di sini sambil itu. Gono untuk itu. Ikan kerap di mata itu. Itu kan itu berapa? Itu doa ini. Itu masuk lagi dalam mangkuk. Kami bawa bina-bina kali cuma nak keluar. Satu orang ni. Wira romasul, naradua yang nomoni lewa, naradua yang nomoni itu betul, naradua yang bongkar itu nomoni. Kimo misal bina-bina bagi kimo ni naklu, udai menat tuan ke namonongo, misal bong romai nomula, senarin dua kaki kimo mikunin rawa, naruh di mati misi, udai menat tuan rawa. Isa tahu tu na zumru ke nama. Udai mana tanra na zumru ni keluar buku apa? Kena ni kau kuah. Saya tu tiba puluh bulan sini. Saya sebenarnya nawan ni kami mata wano. Meramati bayu tiba rawi kai kami kena dalam buku apa? Sarau tais sa tahu le semua kawan ganga. Meratu lagi nak keluar merabawa. Ena buku ini. Misawa bina-bina kina bagi kemudian simendingai. Karena nomor itu mata satu dari sembilan berbulan bagi kemudian bina berbalik. Nirmal masuk ke utama. Tidak begitu dari takut soberan malu, takut soberan dari berbulan. Kena ibadah kau serial fire, tuai berbuaya mana. Merebutin merah, bikin roti di kau, sang gangga kecil. Rai da tiko na ronga de matanga ni saya wala tiko de lima ni kuro ni sa zaga ya da tiko e non bulla ni sono le lotu ki mo mi mas ko bina bi ki mo ni ma tambu irongo e ma tamu ni naturu la tambu ko e ne ya ni kuro ko ma ke no vena ke ya ta
Amen. Na pinochuchinga na worship team, ni wale somaya na worship team. Na daonisha chengo wasimana Rosaki, Lesi, Lendo Dolachi, Sumuta, Sunya Sinroshi, Menmalo, Luciano Torno, Minuma Tewalu, Ana Udi, Rudy, Rosalie, Senmilia, Ali Yuri, Bikitan Silolong, Mukino. Tala, nonché tu garbata di Baba Koso, tutto mai nandi, wata muira, tu garitiko, naguli talaka, ni dong miso. Ne kau kawani kolo, kinabi kadibi kolo ne tu tambongo, sabo orang borikina, mata di kolo, di bawah tambukina. Naguni talaka tambu inshallah. Masih kanda. Kami untuk ngamen ngamen di pos tanggung pos di waka untuk tagi pos di biru putih biru. Those that are standing at the back, I want you to speak words of blessing. Those words of blessing, the Lord Himself will use those words of blessing to bless Operation Worship Team for this church. Father, we want to thank you for everything. We want to thank you for your people. We want to thank you for those Operation Worship Team that are here in your presence. They have given themselves willingly to offer you praise and worship in their individual time and also when we come together corporately to come and worship you. Father, I pray that you will give them your blessing. Give them your favor, supernatural favor of God. Father, I pray that they will be open heaven upon their life all the days of their life. Father, that they will communicate with heaven, that they will sing you praises, that they will sing you blessings and joy in their heart, Heavenly Father. Father, that you give them your peace to lead and direct them. That you will anoint them, oh God, that you will surround them, Father, with your love, with your mercy, with your grace. Father, that there will be an overflow of anointing upon their life. Now, when you start to miracle, we know to go to the second, we know to go. We know to go to the Legina, the Yaya, Rome, give the call. Put in the Lord, hallelujah, when you make it, we can get a way to work. Man, I didn't take him when he killed the cold, I didn't take him when he killed the cold, and now that Jesus should be on the road, now one knows, give them humbleness, humility, and meekness power, that they will walk humbly before you, Heavenly Father. Now, I live, son, they look the altar, they share with you, now I live not favorable, hallelujah. Now I live, now I live, our master Lord and our brother and the Dita, and Buddha Saba, hallelujah, Buddha the Bible Tori, and Buddha the Father of the Tabernacle, and the Shiva Kainamagi, and order to the and to keep it bring the Tabernacle, and nobody Tabernacle, and the Tuna room, and the Tuna Kawa, and the Shrek, and the Shrek, the El Tabo, and the Yamoka, hallelujah, here in the Barrow, and nobody can do the Layla in the Barrow, and Saba the boy, the way you make a bleach, and other Clone Mana, Kenawera, Kenayata. Bagaimana worship team kerana orang sebenarnya selalu share na bibi ni na boleh value kan. Amen. So kami nak kayo demikian. Nasa grup sa nandun sa Tanatigabu, sa kayo ng mga kasot ni YouTube, kaya na itong nandun mo rin doon sa Tigabu
boleh terasa untuk saya pun berkata dengan pembuat pemerintah sama sih ketika sampai ke wajah itu saya kira untuk sah mau sesat. Dona nabi sakit di juga beda mana yang bikin sini lotu terang lotu pada waktu cukup mereka lalu kita masuk sama itu. Dona berkelele asal bikin itu apa? Emeli. Berkiasa nanti kita yang nonton lalu bahasa itu bersih kan? Atau orang untuk itu na kemarin di lalu kita masuk. Dan tiga bulan dari terus mengumpulkan diwa di Februari. Kemarin dalam bergabung dengan sebelum Februari. Lalu kita masuk sampai kita terus mengumpulkan diwa. Umum tayang dulu singa semua ni ya. Mereka apa? Tu lalu tu orang mati mana orang men's mission. Orang ini juga nama. Men's mission 29 to the 5th. Around WM 7 to the 12th. Around youth 14 to the 19th. Youth todo. Rosa youth. Nanti saya main di Putrajaya dan Lolo kita masuk. Kapan banyak pun kita cek. Amen. Yang dua itu sah. Kita terang go. 21st to the 26th worship team. 28th to the 2nd prayer warriors ministry. 4th to the 9th men's ministry tadi. Amen. Kita kita bahasa dulu. Mesinnya kita bahasa dulu. Ya. Amen. There was an idea for the week. You can make knowledge and you for the week. Kalau you people dengan itu nama. Asal aku ada umum drop. Lalu sosok itu, itu cuma miran bersatu cuma boleh lihat kan, satu itu kalau spotlight, nah spotlight, color lights, dia satu dengan kalau spotlight, masa untuk itu total set spotlight sama kita itu raya, yang cuma kita na shooting, orang tu nama itu cuma na Mexico, pada pembalap. Ini teman-teman masuk karena spotlight. Oke, bukan itu kita na bikin ini, itu kita grup, itu sambil main grup naik. Ya, kalau kita bikin na Mexico, kalau kita na grup cuma Mesir, na Filipino, alam yang kita tahu sama kita. Jadi masuk kami dari tanah untuk Mexico, itu dari Maluwai lain. Yang itu terus ngambil muli, dari turun mayor untuk na Filipino 9/11, sampai untuk main Mexico 11 to 1 or 2. Sana kayak dulu mayo kan, karena sesuatu efektif itu kalau dari itu yang dari orang tua dia itu kembali merasa baik itu kan sama ikan dan rentang itu sini pingo, waktu rentang ada jualan tolong pulang, kembali sana dulu ngaji ada dan semua, email sabi pakai itu. Sama masih kemungkinan na supernatural na signs and wonders and kind of thing na nakaka. Amen. Masuk baru kesini tu. Amen. Baru muter semua datang tadi main. Jika masuk, na masuk baru kesini beli tiran ada prayer, beli kita tahu. Yes. Na teman-teman bawa tanah keluar dengan masuk. Dengan tangan untuk sili kau main yang corporate prayer. Itu na masuk nanti teman-teman itu kita nak kau tu kan ibu tam. Lepas ada biar nak dia saat tu kita yang beli tu kan masuk tu di sumber dulu, dan kulit tangan tu lalu masuk, sirik mau kita, dan kau kulit corporate, amen, dan kau kulit sirik sumber dulu, dan raya takkan, dan kami sini, dari ini mesa kita kalau di sini nak waywo, selalu ngani lagi mens, kami terang dapat dia berada di mana baik dan Tuhan. Amen. Hello, lima itu pun itu na tinggal kita na men's fellowship na mga pwedeng tunggu. Ito kita bagi itu na kita din may meeting. Amen. Ito na Roma family. Junior, de Miri, los aquí de bagi itu na tali itu na chisu na kami sini dai. Amen. Na ro sa to special na praise and worship. Na kami sini dai wala ro na mai be na. Ba mo chuma servo Bangladesh becoming this special number is dedicated to the listeners who are listening in right now in this moment. Participate my and people are being more community in Sarasara. Also, they don't know what you are watching. What's in Sarasara? What can they do? Participate by that. So, all of the people are in the comment video, they do tell my hallelujah. They say to Sarasara.
Jesus.
Digital sound, amen. Sa may kaya tayo sa chike, ito na may atas kinumuli ito na praise and worship. At asawa din tayo sa rason na kaya dito kami. Amen. Hallelujah. Orto tayo na chutal na tayo tayo na natulog tayo tayo. Pag-ibig mo na kanang mo. Ano na ang main thing? Sabi ko kami na melody, kinahamudi, katulog sa amen. Ito na kapag yawa na kami sini na ilang mga nalang kali sere pangutan na lumo na bro pwede bigyan na lang bulani amen. Itong tanggasin dosi amen. Hallelujah. Praise Lord. Kami sini na kalau na post bigyan na kalau na tele bigyan na kalau na bawal bigyan na kalau na hallelujah boleh bigyan na kami sini no man na sere wala man na lumo bawal na amen. This is all about you. Hallelujah. Wala bawal na sa puli tatuay na Jesus.
tumsifu Bwana. Amen. In this That's all. Come on, come on. Raise your hand to the Lord. Sing this song. I
Amen. Buat weekend, kalau bilang disuruh cuma baik, kita nak pilih, usaha kamu bulan ini, kita nak mana kamu, ini bisa referensi kalau lain, kalau ni orang kalau bertekin boleh begini, boleh boleh tahu boleh tahu, kalau bertekin tu. Glory, hallelujah. Hallelujah. Comando Robin Kemuni ni kalau ni sa kalau tu kini membaletan na kalau bagian ni itu ni shopping church ni songkol itu itu batang kuat na comando Robin Kemuni kan kalau dia itu tambah ka kau bermain pada mulut tu macam bos ini pada California district boleh ternyata semua mulut tu kita sambil bosor boleh katakan kalau dari Kina lupa bina bagi kemudian menjadi politik mai kalau nak kita tahu dari tahu dan buku ini menjadi bagi tiga orang yang berjuang nak boleh menjadi berat. Maka kita kami punan ko bina bagi kemuni sungguh dulu balik tanah itu menggara tiga bulan itu mai tiga bulan kita mali wa Allah mandi bulan dua saudi ko bina tak kini muni long sol muni beijing ko bimbi biro ni tawa kini turang naita ni talon no ni somani kulo ni sianga ni otro que anda mulai itu kita nari baik dan dua pun ni somani kulo ya ni dua nak kini tu ni kuwa ni dam tipo mo da tipo na share nei batani que na bawa bini binaka awala mai ni bilang anu pula sawati ni kuwa sa tipo sara ni tukan ni bingara ni shop Marroy Ambula Marroy na South Subanikro nagtambila katuicho na ibatangin ngende sa kadibikan na kinan kru sa tigi muna ribayo na tamana itaw kay Amerike na binibinagan kinang mana kru at usalo may nanonda sa alis au bagay ito ndau toka wana numaki ngwe kana iba sala mai sama itu kia na iba weekend sa kauta na iba na itu kini ba dan dami ti kumai ke sala mai sama kauta na itu kini ba yan na bina ba mana ko siya ni wati na iba hallelujah praise the Lord sama itu kia na iba sama laga kali cuma kina mo nang dami cuma mai biti adalah itu kia mai itu kini ma ngomong bote ya saya bina kina wana kuru na kabini singa lotu ni be wati korni kuwa le na tigi ni botam bushana wanu wandondon me buna ukina singa ni kuwa kasau na importante membaleta na washani club kaya turkina na lotu ni watamu mutaka na no nakalilay singa warawai siyang tono kuno masti ko sa tapos na club na kuwa nilay una utale ng buwan kuno na importante dande ka nga na kuno sa ko pati ko kina na revival no lolo kinanos maniotos bueno kautira tali nando na mo ngara mo la kina dambe ti umay na konungo na konuni sa kondo ti kina merke merawani kunisa kila ko gotukan na vi kato do wendangan rebatu na kukuni dalagan
anu mai kota. Baltanai ko rua lai pasok komunito ko kina na tigi mani ko tigi bu tau ko wa ko mai na bi wal tampinga na bana wi ko moya na ko mai ni ko rua mai pasok komunito ko kina nei tala na tau ko i tigi mai liu ene ka ni si ko ka mai tuwa ni ko bina ko kina e to ko bu ka mai na bi ko no to ya ni lau ti ko mai ni lau la ko na ko mai ni ia ndono kuno ngandre ko no bili ka weekend ne ka vi singa ndai ko rua ne ke no wasi viu ko rua ne ke no wasi viu ko tongo ne ke na rong ina itini kondo ia ni sawoti na singa e wasi ngabu ke no bongi e wasi ngabu sangai suli agi au ko chopa na batu raramba rurua kaya ia na batu raramba di vila sa kai dia ko moi am lokson ko kina tini kandu tatu isara na kina tini kawal apa trongo na kena rong awa lubesong buena mate shop mero kai liu ka singa wasno kampung ni wasno awa singa ni kan mandrai singun wai enabu inomuni wala ba kenga kemuni sai wala ba ni kemuni apala na mate shop me ba tikina rosno kalima ia kawal busung eno mate shoba ka singa wasnu bongi wasnu memoka kawal busung eliu nisa kaya ko shoba ena kawaru sai kimuni wasitin ene tikina itin ako tongo na kinaru ia kawatiko eno ulu ni bonua memoka eliu misinga wasnu kambongi pasno asa bagarumodi au kuchoka au na talina pera kamisa sena ni via bagatusai kemuni kucho bagarusai kemuni kucho nani wasi taugo ko ni logo wasi kusi ndorele kina na kenan bimbi ena bingarabi sine song le lot na bingarabi tu kina na sine ko na nona dingita ko Moses ena jala ni nona bidiu taki me posota moshi ni nona tuza ke takan tuon tiko nona ba ko ikwaya mai na boi sari mure ni ka kanda kena ikana kame na nunga tau mananga na nunga tau mundu na milioni na lewe isle ka raya na taka puli mai wate kira na wala nyumbula vela bagai chini mai na njala ni beli utaki me kusot Meni boy ni kakana, ela ko mai na bi wala tau ko politik. Me bawa mai kina na kena bi matangali wasanga. Rakila kara bi ka mai irango me na ko kuchi. Kena bi matangali bi waki, bi salwaki ni kai rakila. Tuna tamale polisi mai juga. Saru ta, usali to la kari mai ja. Sesile to la mai ta ta kilo para kisi kari to. No usali to la kari mai ta. Tua tani tua na kari di chiki. Na sa to la kari ngali, no se na ngule wa di. Kaya mo rabagasan na kini mo to. Iyo kwango na beliutan. Bawa ka na rabagasan na tayo ko ya kina iboy. O
sana kena lo ni buka le batu. Na kena beng mata kali kakak tahu ko wis kita. Ko yang mo sisungnya lo ni buka le batu. Ai kana tahu ko ni kakak. Ko sana ni bau tole ko na tamatwa dikira. Gue kira. Hallelujah. Kira benar kau. Ngai moi la tu ngai moi ni kakana sa kira ba orang kakak. Jangan tahu apa bau kali yang mana. Kena zeze, kena gerak, kakak, beratura. Bila kena tempat tahu bergerak, orang menipu balik beratura. Mengai bab kue koya. May nang boy sari muli kakak. Itu rumah Tuhan bisa. Namun kita tahu mana namun boleh senang bisa tak. Memberleka namun tua kena mati kru mena dumi kena kau tahu. Bisa tenaga itu pun aku dikau. Ya mana ngapa namun rumah leka namun yang bagi nimbulai walusu. Ya lupa. Ngai gue aku mana bagi walusu namun sandre dia lalu kita mas. Asyik dia. Yang dia tu main di belakang ni dia gue. Mula lama besar mana ngapa ya yang bagi nolong bulai nolong ya. Yang bimbing tinggi dia beraya orang beraya itu belakang. Insyaallah kita main dulu nak kamu, karena saya rindu kuliah. Inti kita kalau kaki nak mula lah, bosan jalan ni kau, membeli di kuah, kena mana kau teman. Berbagai sesuatu lagi nak isi, nak baru saya tahu apa nak tu. Ini mula lah mana ngau ya, ini kami isi ni. Di kita kalau mula lah ni satu kuna panak kau, mana apa ya? Kalau selalu kan dua pun nak kira nak kau dua lagi ni. Lagi awak betul tak yang Mewah mati nak apa kau tadi. Awak nak isi kau, ela lau mati nak kau nanti tak. Kian dua ya satu layo, baik tengah dan buka. Baru saya. Saya nak berkata, kau tiada lagi. Satu orang belum ni kena kalau satu ya saya nak tempat. Awak nak pakai lagi iko mah. Awak nak pakai tumbuh lagi nak kau apa yang punya kan? Mengenai tinggi kalau Moses, membiu dalam tinggi nak bongkar Indomie kro. Mereka beritahu bukan asa ni lala na mas. Ela perlu nama kila pun mas kila. Wana kro. Mebo sodi na kro. Ay sana ni lala. Hallelujah. Dalam bila kina wana kro na kami singa dia. Amen. Kila ni itu Moses. Nina siang ni rawa ni lupa kaya tuan kau mana? Era pada sumi, ini bawa ni bola kaya kita. Blende. Suru kaya kini kilo mana kena, boleh kilo nak kena kau, boleh kilo nak kena kau. Boleh nak kena lawan, lawan ni macam tu, boleh kapal boleh kilo. Saya kilo sana tua kaya, blende. Siapa ni orang? Lagi kita yang pulau ya, bahkan jinan pulau sana tungai, pulau ni Moses. Ini kena tahu. Bahkan jinan pulau. Tahu orang mana? Rasul pulau ni bagian, orang ni bukan ni catur nama, memikirkan, mengai tahu luar kinawa, mengai rawani lain. Kau saban tu, orang ni bukan, memperlai. Sarai rakyat ni tahu pada pulau. Kau lagi pada bulan temat.
bulu na ba magana itu mai kina sisu mai kina salam mai wasa na bulu tala na ba eno buwa ni salam na mo ni se per ni kali ko na ko me sta ni fida me ko tinga mai na no ma wa sa bulu na ba eno no me le pulita na no bula me na buwa le ne kali singa ni da me no ni sta me ngai ponga mai kina sa re na ko saya para dia ko bisa wala isa bisa no mula me sa ngai kali kina na ko le ko ti mai no to ma sana ni ora sarani sa tu mai no kula ni tu rango na ka no mula mai spina que sa dua kali kwa sana ni ora we kauna ne baki ni mula ngau ni salan dua kai botam me kuani bua mai kina mai na matana se malu sungguh na kau esa kali basaranga na lolo pasno kula singa kina mo haleluya ila ni mai pomo se ni na sanga ni ruwa nemona melulake kau apa kama nanonroga mano taki na milioni pagama mata e pambau ki pai kina na kole tuto bibita senero nei walu ni nona tapa kaurama e sakadiuna nei walu el kina kene rangi kena kina na so ono tinkurwa enda sa senga ni palama ki ira na dewa kina la yang sah kalau pada jibu kira kau kuah, kalau berlai biasa nak keluar. Yang ini baru saya ini orang ini kami di sini kita. Haleluya. Wasriwa ini kami mengenal wasriwa. Tito buat kami mengenal tito. Yang ini lawan tito nak berbuat bopong deh. Kata lawan itu kau temui kina deh kali ni pun mati kau. Ini saya ini lawan. Kina mula sama-sama erawan bongga lagi maiki na ntomona na tu na biti na tu na biti ta bali mule lawe na bisa ni mula ni paloma kina mula sama-sama sa bisa wala mo sa turma erawan makin biko erawan bongga lagi maiki na ntomona na tu na biti na tu na biti ta ana kena sani tahu karuni na po ya usah tungai Allah beri pada diriku. Ya usah lama salat tungai. Bukan benar tua eroni ke Miriam. Nono musata malu tiku maya Moses. Tetua kano. Nalolong tuan dua. Eno lo mani bahasa na bulan singa kinabo. Rogai sema mana ngani toko ni koe. Na we kanu. Sen. Ero sama ti we no mula ni sema ni kanu ti we no mula. Pernah tua kanu. Ero sama ni dita we no mula no mulia. Na kai ni kata na tro. Indahlah kata mai kino Miriam na bosa ni be kese. Rau bagay adora. Eno bingo. Oka bingan. Basi ko mai kina. Bueno, lo manut. Lo mani matan tiko. Ang bulan ko biukan.
Bula baik. Ayo kalau lagi kena Moses. Kenapa sama bersih? Kenapa sama berubah? Ini kau temai. Nampak tunanam. Mai por mai kualitik mai makan besar baik tadi di bawah ibu. Kalau lawaya mai politik na temate na pula pabigo kan. Ruang ada ibu naule. Lembuli na bigo kan mata kina ko. Nanon daw Manila. Na temate. Lo mana na kayo makau sa Manila. Kemana nak keluar? Bangai. Randu kau boleh main kina rasa ni doa. Ini orang main bodoh di kue makan doa. Ni lagu Moses yang mereka kau pernah lagu boleh mungkin usah makan kita. Oh, muita ni nak pergi ke dalam keluar. Amen. Haleluya. Itu orang dua kini ni rasa belelor, rasa belelor itu. Orang ni bos, saya orang baik. Enak, tidak tu nabi kira lagi talai ni keluar, nak kali disida. Allah bermain nabi dia, baik bapa kalau tadi kira nak tu ni keluar, memang lagi kira talai ni keluar. Wanisya. Haleluya, haleluya. Kau wanisya. Yo ini nanti kita kira nak keluar. Nanti kita talai mau nak kali buat, kalau begitu. Yo ini saat kita kira nak keluar, pada gitu. Haleluya. Sa Ramadan na kinabulan na kami sigayana. Nortulaw may nauta. Amen. Ni saya kalau bosan boy, tu bang tua kina na itosot tahu ni sini. Me bukan dulu taki kami sau ni mana nak lu. Leo na tosot, leo na kau. Tu bukan tu mana, bukan dulu taki. Mereka ni mana nak lu, me sau ni mana, me sau mana nak lu, nak tengok apa. Haleluya. Kebagai na lolo dua tiga. Uy na curang ay napilitan kasi na utira. Nanti watina. En lasi ka baga may kina tomora. Namarama en na pukuli frustration. Se vagato. Ni berberati na mula bisau ira turu makitimai. En Allah menibili tadi tahu. Kalau ada kata tumai, ni bala baju. Kalau pun ada pasal, udah kasih lagi di rumah ya, nomor demikian. Apa cuma tahu? Isikan dulu. Ini kan apa? Di syarat kasih tadi malu tu apa? Rapi cuma sesuatu. Rapi cuma sesuatu. Yang nak kaya ni apa? Kalau Allah menisuk berilu, ini akan disini. Di saat saya ni buat dalam tempat yang basah bulu, gol kaya. Di saat saya ni buat dalam tempat yang basah bulu, yang orang logo. Haleluya. Yang kaya. Kalau ni apa? Hari berapa? Apa itu rumah? Rumah apa? Ni tengok, ni sakila. Apa? Apa sih? Jika itu rumah kita rumai, rumah dipuji-puji, weekend kalau nak rumai, kalau nak tempat cukup, rumah disebut-sebut. Ni ada tamai, nak pulang ke China. Nama ini beran, nama tunggu bayar, rumah disebut-sebut. Di sana ni pondok tiba nak tempat yang rokok, rumah disebut-sebut. Woi lagi orang balik mati belum. Enggak merasa tunggu betul. God is a God of second chances. Hallelujah. Ada satu ira ng bulan mata kina ko. Belitak, boy, important. Quality mo. Biblical criteria ng leadership quality. Ni muri ko ay bulan tamu na belitak. Ko
Koe kilai tani kine i tua na mula ni biru tata. Nei tua tua. I kilai tani kine i tua na mula ni biru tata. Koe au koma kona tati mo biki. Hallelujah. Tolong menonong dan kemai sambung dalam. Asli rawan jati mai. Ande dia mai dalam mulut. Amen. Kalau saya ni lanjut mai. Ya orang yang main rawan dan doa dan dua nona. Kemudian satu orang kalau ngasih lanjut mai ke. Mereka nak lanjut dua lepas kalau boleh pisau kita dalam pulau baik kita. Gende pisau. Rawan ada lepas nunggu. Hallelujah. Enda wa bila kina wana klo na kami singa dita. Amen. Amo de tuna mo Yesus Kristus ikilai di begitu. Ikilai di begitu nanti namo. Dia ngai na beli klo. Kita wa betul ro mayo kwa. Anu na ministry na lo basu ko singa kina basu. Kau ti kuasa sarangan yang kamu kena lo mari bikau dan berteng kuat temo. Ilan dia bagi tu nak temo dia cisu, enon rai pembula tempat kira. Yo ti mai lo kena masa sudah berandere, mai bir lai diu balot. Kira tu na cisi. Ya lo sarangan itu bagi teng kuat. Kan ro tu bo na no na ke pamati. Rai na timo. Roto dosa. Hallelujah. Bosok pengaruh kalau dosa lah, singa itu nak tarik banyak. Eno Allah menibas kalau singa. Kemo. Sebab apa tu kilo apa? Eno nak kan reconciliation, in restoration. Bela mereka kena kabis. Kena bela. Amen. Hallelujah. Melo sarga isa juga kita lembah. Gabaya kasarna sarga veru nei balaba ni veru taki. Kertu aku lihat mai nono. Amen. Mata sarga na veru taki na. Natura o Yesus Kristus. Ena nona nada, lo mani sogo lendo. Ena kami singa. Ena lo mani basa kula singa. Kawasa na kulombo. Ena nona wawa tiko. Ena mate ko ya, matama ena kami singa dinda. Enda wan to mulia ni sogo lendo. Lalu mo netu nakikita. Yo tingala tukarita. Orto nga kwarto kasya. Artu dati ko ya, artu kai ko, artu magabaran ko. Itu dari apa kalau bila tuhan itu dari apa? Dia tinggal lepas kau bersih. Itu dari apa? Sama kau bila tuhan. Okey, orang tu ya. Bisa kesiki, bisa lagi. Bisa orang tadi. Itu mendarai pun dari kau. Lima tu. Opi taman, mau sini kita ikut. Rasa muiro. Ia raya lagi kau. Negara dari luas semua. Eu tinha tudo. Eu tinha lomana. Eu tinha makau no. Eu tinha mula teu boni yang ongo. Ena não mula pa me tala mai kina. Pa casa ma kini yang ongo. Me bi sau me takana. Chega mano. E para saber que viu tudo. Usapan dua mata kan sama kita lain. Ayo. Pokoknya tu para sama kita. Biar pun di sana tau. Sekarang tak boleh itu. Lagi. Mai. Lama. Isi lalu kali itu membeli bang terbaik. Kau ini lah orang dulu. Orang dulu tu pada lihat. Sama mereka cuma itu mana kita sana pasal kamu. Orang basic. Selairo, saro, lagu mai. Napasa na bu. Oh, hallelujah. Ang pulmon ka sa kanina. Sa
senang nila. Nababamumati. May materi na yan ako. Wala na ako na tulang mo Jesus Kristo. Ene kami ni sinadina. May mati. Laban mo pula ni sampul takina. O Moses o kana yalo lang kandi. O kana kandi na boy, may pula ta Jesus. Hallelujah. Pero sini raw ta mayo ina ya na mula. May na mula dulu ya, dan dulu kaya na tu apa. Lalu ni Moses na ibu tu ko yo ko ya sa ni rena man na ko kena. Balik na mula. Yo kaya mo sa may sampul. May sampul ba mo sa kila masinan. Nakalbo, nakili ko ni Jesus na nagawasal na naman. Matya, Roma ay kinamas. Na ipapabuhuli na kanta ulo wala tamata siya baka yung baby, bisaw tayo ko, ito na punan mo, ito na punan mo, and the second round, ito na tamata, bisaw tayo ito na tamata. Nakalong ko ito nga. Yung Jesus, may sambo ka na kina foundation. Ni Buloya, may panganukay kina, may matikina na yaman ko, and ay kami ni simetin tayo. Hallelujah! Kaya ni Buloya, may nalawayan nga. Inawasay tini ka ruwa, kinaiwalo. Ito na kinabigyan na kinarongo. Yan na sala, may baka matikin na yan. Nito sa kaniya, na manray, siya ni mga lebe. Wala ni muna lawa, ni kanya bata ng gawanga. Yan ay matay ni kalmangitin lang Syria. Ngayon lang may nakinabita pala. Matay nga sa tuna na ilan na klo. Gona ka, lokan. Wala tayo mo ay sa kanip naki, ako nga. Dapat na mawala na naki. Rakilang na ito na siyo. Tingin lang ikaw, ito nga tumamawata, naman tayo sa kanip kalibig. Kilang na tumay na kalo na ito mga kawaya. Wala may kanyan naman tayo, balaga, nakuna, dahil sa kanip kilaw kaya, may dalaw sa rumah, nanganganin mo. Kena mus-mus, memati kina ng bulang kaya. Memati. Dende na ng dugo. Kalau mamay na muluway, takkan magiging dalis. Katumba tumikatalikin na ng mga paling mo. Siya na nila. La umay na tamata, lesa. La umay na tamata, lesa. Kan mangitisa, mamulot yung adabi, mula, adabi mo. Siya nga nila na tamata. Alam ko sa mata, kalamay na mo, lamay. Siya ni bisa, siya nakana mengitin lawa Syria na sa lawa may makanya. Bakit mo nga biulay? Siya nga ni biulay biya na maluwa kulikin na kanya na lawa. Mo kilawin ko namin ganito. Hallelujah! Basta na pula singa, basta na pula ko. Makanya mo matanga, sakit na ito ko, sinanin ko walang pagdari sa kami. Tapi baka tuloy tumayo sa aming bibi. Awas siya nga ni kusara. Kaya nga ni matirawan na yan. Sa kalong tumatang ako. Amen? Jadi sa layaw ko, nabi bakal ako ditagin. Minagawa sa law, kaya na mo. Tulang kinaman. Sabi bakal ako ditagin, di ko lang teman. Natamta ko kang biya. Mulia sa ito, matalim mo na kao. Sa ito, matalim mo na kao. May pita talim mo kung nagawin mo. Sa ito, ulit na. Tama nito. Nagpil-pil dia pun bulan itu mata. Ini nama bulan itu mata. Bisa tahu nak mana kita nak kalau kita tak ini orang dah lebih pun. Kalau dia mati kena kian, kian kena ikan. Kau ni kalau wasa tiba di tukina, orang dah. Mengenai wasa tahu kan bulan musia. Wasa. Bertambah, minta kali kino orang ngani tahu kalau tahu ya. Langsung berlomba. Sa piuka. Rani tumay kila men bamba kali kino ko ba dabla. Siya. Ya ko na kay ko to tumay na do ko to matay siya ni numero. Ero wa kana na baso ko lesima baso ko. Hallelujah. Woo, hallelujah. Bila na mo na sala ya ko kino men mati na ka ni siya. Ba ko marmon. Nilai kan sawati tigo ya nangani muna. Namun siapa firman, kena kini itu orang yang berdoa besar dua.
Sama. Mabuna mai bula patamata kina natura. Me mai buta weekend na yalo ni bula kwanda. Tena tuma ispita ya. Sema ni rawaka talenua. Na lolo ma kena masu. Hallelujah. Maleka kwaya kwa tule wata mona. Bakasa ngo. E baka tule wata na tiko lengo. Kona ibalu mani baka tikibu. Sela ni ngai balu ni balu mani baka tikibu. Na mona ngo bakasa. Esto setu neongo. Neongo sabu na makawa. Neongo sulia na klo. Mani baka tikibu. Sabria sulia. Embula tu kina na tango. Kwa ngere. Nasumale tu ngango mbaleta neo. Jambula tu neo. Nona buki lala na tamata nona talendende. Ena boli paro buana tebo. Sa bondo baiki na vakasa mabebasa. Kaya sa sila ni raw ni mga tula wata na tito. Mga tulu mga doko kineo. Sa tabi tu maneo betul. Nakuluwa na siya ni Fosta. Melewana yan mo talendo kinvakasa. Siya. Balata na clue sa studio din ding wala. Choice is yours. The freedom of choice. Isa studio na clue na nalawa ya. The freedom of choice and siya talent tapso. Siya mo. Erokoba tuo kwa ya bulan temata na non choice. Ay ba. Eno pakasa makinema. Na kami na kawai na nunungul na kawai. Sa studio o tibwa o kwa na bagsumsota. Nang mulai tahu na buat tu, di santing kita kau kan, mesti siapa yang orang mula, siapa yang siapa betul kita ni. Kau masa tak betul ni. Atau siapa itu mana yang kamu? Dosa tu. Kalau orang mau balik na, boleh siapa orang tu lagi. Nah yang apa yang kau boleh ikut? Naruh mana keru ya, bentangannya. Kisah pemilik itu di malam-malam bulan bertahu sana keru. Itu sudah juga. Apa mana bakasa? Apa mana kata tu ya? Kenapa tidak? Dang woi. Hallelujah. Enda mga bila kabuan keru. Enda kami di singa bina pindah. Praise the Lord. Dan aku nak juga lagi nama mana nona. Ele lagi listang kini sepedi kau di masa juga. Itu nama. Insyaallah kalau kita betul. Jerusalem. Kini wale mana singa. Kini wale mana singa. Dia kami di singa ni dah. Itu lagi kini nama mana. Santua nak kan. Kena kau ada kini wale mana singa ni itu boleh. Gaya apa kami bosan. Gaya apa kami bosan. Kini wale mana singa sana. Kena kau mana. Hallelujah. Malu jangan lupa menibal kata untuk menisa posta posta di Bible nota. Mereka kini wala nasi. Esal bau tiba. Kalau itu cuma bahasa bulu, toseri, kini wajib pembu. Kami di sini. Hallelujah. Nama bina kawan keluar. Amen. Amen. Na Israel. Mana orang tuh bala. Jangan berikut dalam bosan itu. Enda ngau na sawa tiki. Kalau orang Moses kena kata uang. Mereka di singa deda. Nisa. Kami bilis na busatiran ako. Maka sama takli itu orang talay din itu ada Kalau Moses. Takut sudah keluar. Bagi lolo tale. Kalau berdiri bukan tinggi be. Bagi takut sudah berdiri keluar. Masih tale, Moses. Bagi lolo tale. Dan kami tu berapa lama itu boleh nama kau. Kalau dah kita lagi, amen. Terserah main lo. Kena mati orang, ni kami ni sini dah. Mesir orang masih cuma ni, bibu suci nak lu. Non mula, kami ni singa bina pendidai. Hallelujah. Bila ada salai, mau berkorban mereka nak mula kami ni singa didai. Itu nabi dan neighborhood, orang kena orang. Dia main lawan, bagai masalah tak diukin. Kami ni singa bina pendidai, kena bimbi, ni tikinon, ni sah. Kalau Moses ada di sungai,
Beda ulu di bodoh. Apa lamai? Ale di rumah kalau bodoh di mas. Sasir lamai. Singan tangan supaya. Tapi itu nak bos. Gona kai itu nak keluar. Mai. Nilai kau temai. Nak kata untuk bodoh namun ni awal. Ni awal rumah kita ni. Mai sudah apa nak keluar. Mentar kina nak balik makan. Ani salam itu gimana? Ini salam itu tidak mulai pas nabi terterang. Amen. Ayo kita bikin dari pertama. Cara berikut teman dia. Mereka miskin. Diri saya leyau teman dia mata di keluar guna bikin. Mereka bawa sarungan ni sakat taruh orang nanggaran dia. Kesan pula, mau saya sekali mau saya sibia bos, sibia. Sa terna bale sauti sa tabang may sasya. Sa sinay sa puwang bale. Sa sinto na bale tawki. Sa rauta. Ito lang mo sa sigay ka. Kalkila ito. Sa rauta, tanganin niya nila. Nakapil mo kaniko tumay. Sa rauta, sa rero. Ni Maroya. Nakilakot ako. Hallelujah. Sinay puwang bale. Ang isa rauta na nabasa na ulo. E na kami ni sinay. Kilaya na yawa esulia bihiran naklo nila bibi mai na manuji. Kilo na yawa ni kota menalai tarkina nampak. Amen. Nama bibi na buat naklo. Kay pakas sama na. Ya kami kasah bondo tahu do me kuani bondo ni kuani sana me lolo bondo kala. Kuah. Siapa ni kuah. Kuah. Kuani mata sasa. Curma. Baka sa musisi pun pemata. Musisi pun. Dan pokoknya tu nak kau nak bak belum kita. Baka dikit. Baka sana. Keba kami ngelu. Keba kami ngelu. Keba kami ngelu. Ina kriteria. Ina polisi ada timah. Ina mari na timah ko wilit ko mebalik tim. Talkala tidak nak kau. Na kriteria kau ko. Kau mai. Nam bulan kuat. Bulan yang Wirisat lesi, ela buni lang kali ko. Mereka sama tahu. Mereka sama ini sama sebelum itu. Tiga yang mereka riso. Mereka bakal sama na. Nayau nayau tu main aku. Halo, ela buat balik. Ela lagi kau mana? Kita sasaran tu mereka buatkan kriteria mereka buatkan. Ela kami mungkin kau tu mereka kena nayau. Ela kami ni singa bina ni dah kurang kira berapa? Au nuita ni na bukai kan nako. Hello jangan bulan ni au. Amen. An bulan kan da dumuan ka. Dumuan ka tungan ke mons. Kemo mi dumuan ka leta. Kemo mi tungan hey kau mai go. Solia mai go. Katini na mission solia. Kaso tale tungan ka lebih mata kali solia la kami singa ni dai. E binda na mi tukuna nakro. Amen. Sasing. Jauh. Ini balik.
tukuna vira saso. Sasa ni mo. Gona mas militi. Kwa go iskandor mo na ko. Kuwa. Ela lagi. Hallelujah. Kalau lima yang mau dicuri lima. Yang urusan kamu tidak boleh tinggal sekali udah saya di mana. Ati guna vira kalau ala konsoli kwa. Saya lagi kena kau kuat di kalau kena kacau no. Lebih sobat nak kalau begitu. Kau sambil. Awak mai tu lagi tiomo. Hidup ni. Foto baik. Jangan main mata sana. Ni sana nak kau nak kau kena. Kena nak kau mata. Bakal mereka jaga nak kalau. Betul. Mana masuk, kita mentura nama Malaysia nak kau, kita merekod kita meninggal tu kai kita ni, kita mendoa iyo, lepas nama itu tu, ni pandai orang kita mana ni beraya terkena, nama ni rumah kita kau, manusia kita mama berasa semua ni lotu, manusia beraya iyo tu kita ni, nama ni bos kita kau, kita mengambil dia beraya liuda, ini mengambil bola. Ini mamilaw lako, kaya na naman tos. Ang sasuli kaya wala kaya na ko. Napalaro naman ito mata naman ito mo, hindi ba? Kaya natin ikuha yung dahil na ko. Literal na ilo, hindi mami dahil siya. Kaya sa mga po, hindi nila yung mami na ko. Kung ito nilawa na, ayaw na mami ka na. Ayaw na nga sila, ayaw na nga nilawa. Ayaw na tubo, ayaw na nila ko. Hallelujah, pinabaya pa mo nila. Bagaimana kau mensabi karena kau kena nombor itu kau tidak kau. Kau mana kena dia kau sakit lah kau tidak kau. Kau sakit nombor itu bukan kau. Nombor itu mobil. Nombor itu yang tak kena kau. Amerika nombor kau sabtu turba nombor itu was. Lagi mana kena? Bagaimana kena? Kau kemana? Ambil tu nak kau. Sebab itu kalau ada bukan biti. Kalau ada bukan biti.
a lifestyle of fasting and prayer. That is the challenge for us. You can go on a 42 days fast. You can go on a 21 days fast. Seven nights, now we're thinking of 2. Hallelujah. The 2 hours, I'm not very close. We're letting it out. I'll carry it going on. Don't tell the kind of the cow in the club. Okay, so we're going to the road to now. It's not going to be now. It's 2 hours in one show. Hallelujah. The Lord give us. Okay, the little bula. The 2 hours in one bula, the little bula. Yeah, give it the point of money. Had a miracle. Had a sign and wonder. Had a supernatural. But look how it goes. And I'm going to morir en el mundo. No, generation like go. And you already called in about your time. Hallelujah. We get an angel. Come on, the gift. No, no. And I come here and I revival there. Hallelujah. Bring them on that road. Hallelujah. And to go on see you coming to city. There will be a revival in your village. Or not get a deal attacker. The living code. Making a rush trial. Hallelujah. Say my God, come on, and I cannot call a call. Or the radio call. And I'm going to come back. It is somebody who will come on that way. And I'm going to call. Hallelujah. One person, raised in one person who has a lifestyle of prayer and fasting. I'll tell you what we're going to tell you. I will the money without the money sorrow. I will the money when I'm so little. And I'm okay when I come. God is going to help you. You can go on partial fast for 40 days. Hallelujah. May increase that. Now I'm going to must get away and wash the clothes. When the winter was the number of real candy. Hallelujah. And I'm going to tell you what I told the camel slacker. And I took the river fire. The cowboy if you not want to call, the shepherd or mother may brought it about. You will hear everything from the Lord. God is going to open up doors. Hallelujah. Or the mother may call. Hallelujah. Now tell them I will go to the I want you to pray to the Lord. Ask Him for His help for your life. You are going to embark on a journey. There will be difficulties that go along with it. But be rest assured the Lord is going to help you out all the way. He will give you the faith. He will give you the strength. He will empower you. And God is going to use you. He's going to reveal to you. Hallelujah. Things, mysterious things. So better not do what the mother told. We're going to know my brother clothes. I want to tell you that. Heaven will overflow wisdom upon your lives. Hallelujah. Heaven will overflow power and anointing. There will be an overflow of righteousness in your life. There will be an overflow of love, generosity, kindness.
will transform well. For your people today. Lord, your word declares that the well of the wicked is poured for the righteousness. I'm decreeing a transform well right now. That this be not, that this be is a year of well transform. Never get it in a time of memory. And in trouble, I see you can come in trouble. Who will come along with me in trouble? Hallelujah. Come on in trouble. In trouble. Hallelujah. Can I really come? Hallelujah. We will employ that for your glory, Father. Everything that you have and take place, O Lord. Now I will have a good woman. I will never see anybody Lord to. Now I will not work as a love my God. Now I will not want to do this. Hallelujah. Now I will not want to know. There's no one problem here in this house at the altar. I'm sure anyone of favor, supernatural favor, divine favor, and I'm going to know what I'm going to show solely love. I will have a favor package, hallelujah, national feature fellowship of God. Hallelujah. Nobody can like each other. Jesus will be able to do. I'm so glad I can record. Okay, so I'm going to show you. I want you to know. Okay, so I'm more than a community. Now, streaming live. I want to say bye and hi. We'll see you again next time. Now, when